Mwiriwe mwaramutse ikaze kuri YouTube channel nizere ko mumeze neza. Icyo garo kwisonza ndagaritse kugira gusangira indi reaction video inindi ndi kubona mu comments muri DMs hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga muri kwinsaba ku bwinshi, so niyo mbyukiyeho muri iki gitondo nkuko muri kubibona kuri title tugiye gusangira indirimbo nshyashya ya Fernando, DJ Fernando, indirimbo yise Bizu Bizu. Already by the title ndumva ibinari ibyishimo, ndumva ibinari uburyohe, like oh my god. Nimba uri mushyashya kuri channel ukabutarakanda subscribe, please do. Hano dusangira indirimbo zitandukanye zo mu karere k'iwacu biterwa n'izo musabye kubirusha izindi, biciye muri comments, biciye muri DM yo munyandikiye kuri Instagram, TikTok, Snapchat, aho hose kabisa mbona ibyifuzo byanyu. Nimba aramaze gukanda subscribe, genda unankurikira no kuri izo mbuga nkoranyambaga maze kuvuga kugira ngo unarebe n'izindi content zitandukanye, kuko ntabwo ari reaction video gusa mbasangiza ku bantu tumaranye igihe murabizi, so tubane gatanu kuri gatanu. Are you guys ready? Are you guys ready to receive many kisses? I mean, I'm just saying, oh my god, let's go. It's the citizen sound. Fernando, Hey! Oh my god! Oh, the intro, the beat. No. Me arashaka kutwica or what? Urashaka kutwicisha indirimbo? Huh? Kumva ko ako ka No. Hey. Même si les jours passent, l'amour grandit, nos cœurs battent en harmonie. Dans l'océan de la vie, nous sommes unis pour l'éternité, mon No, nge ndakubwiye ngo urushako rwa Fernando rwamubereye umugisha. No, urukundo ngo ruri gukura ngo muri harmony, ibintu rwose biriyuzuzanya, mbega ibintu ni wane. Nguko iminsi igenda ishira niko ahubwo birushaho kuba byiza kurushaho. Kuko mwanaki. Amour, je te chéris. Dans tes bras, je trouve la paix et l'amour infini. Au jardin des rêves, je t'ai trouvé. Bisous, bisous. Une fleur épanouie, douce et délicate. Bisous, bisous. Oh my god, this is so cute. This is the cutest song. Like, oh, this is so cute. No, mbivuge bingana iki? Muri kumva ukuntu biri minyo, biri tu minyo. Oh, ni nk'abantu bagitangira gukundana. Ya minsi ya mbere mutangiye gukundana. You know, you can't get enough of each other. You know, you always chatting, you always hanging out together, hand in hand. Urukundo rukiri rushyashya. Ariko hano ari kubivuga ko uko iminsi igenda ishira ahubwo niko birushaho. Ndabibifurije. Ton sourire éclaire mes jours dorés. Bisous, bisous. On dit yego pour la vie. Nanjani yego pour la vie. Yo. Sigaye nukoje nawe tubana forever, Oh yeah, who is this girl in this video? Ako ngewe ndashaka umuzambwira umunsi azazana Madame Fernando muri video. Kuko izi ndirimbo cyangwa tinya kamera mumbwira, is this just you know a video vixen cyangwa is this the wifey? Ntabwo nzi ukuntu umugore we asa, so I don't know. No man, ariko inspiration I'm sure ko ari uzimutera, I'm sure. No, nta bindi wansobanura, nta kindi wambwira. No, nta bindi twaganira. Umutima ibinkubwira urabibona, urukundo rwanje nawe uteze kugusimbura. Umutima iyo ndi kumwe nawe singira ubwoba. Ay bebe. Aya, uyu niwe. Urabona ukuntu bari fusionnaire, urabona ukuntu bari ku uyu niwe tu. Agombe kuba ari we. Iwe marayika murinzisha, ibihe ndimwo bihinduye ubuzima. Ngiye kwitwa umugabo dusangira izina. Morena muto bizu, baby. No, but
no indirimbo muri no ndikubumva ngo indirimbo ariko abasore bazaririmba bidusaze Anjani bizu bizu morendo mutu bizu baby mama bizu bizu no hari injyana bayita kompa ndumva harimo kizomba ariko plus kompa I guess urabona ko bishyigikiwe urabona ko ni indirimbo vraiment nakubwiye ati kuma clip Fernando n'umuntu utajya wigora mu bintu by'ama video clip indirimbo iba yuzuye actually abikorera just kugira ngo nibura yishire kuri YouTube niko bisa ntabwo yitesha umutwe adukora something ubona ko ariko enjoying indirimbo ye ubona ko ashyigikiwe ubona ko vraiment abikoreye abafana hano arashyigikiwe ndi kubona hari n'abandi bantu bamba joininze bari kunyeganyega kopa ai bote hey bad what did you let it hey hari aga challenge bakoze ngewe nibwo bwa mbere nayibona so bizansaba mu agaye gato mbanze nyimenye ariko oh my god I love it apati kusoma atatata ufate wow perfect summer song usibye ko mu Burundi hahora ari summer I'm just saying tuba hafi ya Equateur hahora haryoshye hasa neza ariko you guys muri oh la ufate kusema ubwo bwiza bwawe ukuri mbona umengo wariremwe iyo nseko yawe ukuri nezeza umutima sinchibuka uko ati rwose uri mwiza wagira umengo wariremye iyo nseko yawe ubwo bwiza bwawe niwe wihitiyemo formule en fait wagira ngo oh god lyrics sinchibuka n'akazi nansigaye nitwa bizu bizu wambwiye yego pour la vie nanje ni yego pour la vie igisigaye nuko je nawe tubana forever mbwira indirimbo uko muri kuyenjoyinga ese muri kuyigina muri kunyeganyega ndayituye ama couples ahangaha yose yaba bagitangira gusohokana abamaze igihe basohokana aba fiancé aba jeune marié abamaze igihe babana iyi ni indirimbo for everybody abisizisho ry'umutima ibintu urabibona urukundo rwanje nawe uteze kugusimbura umutima iyo ni kumwe Fernando yabikigiye ari kuririmba solo yaba n'igihe yari ari muri groupe ya We Love Music n'abasore baririmbira everybody ku ndirimbo zabo z'urukundo kabisa ntabwo barobanura you know what I'm saying yes ibi andimwo binduye ubuzima ngiye kwitwa umugabo dusangira izina morenda nk'utu bizu baby mama bizu bizu wow okay ndi kwibaza impamvu ndi kubona Alvin Smith ariko he directed it together with Fernando. Wow, nakubwira ngo amazing, they had so much fun. Indirimbo nziza, indirimbo ifatika, indirimbo vraiment y'iminota hafi ine, so indirimbo wakwenjoying. Hari indirimbo ziryoha ariko ugasanga zimara nk'iminota ibiri. Iminota ibiri ni miki. No, hano rwose kabisa n'indirimbo yuzuye. Shout out to DJ Fernando, shout out to his team, shout out to everybody who worked on this project. Mumbwire mwebwe hano hasi in the comments uko muri kuyakira, nizera ko iyi reaction video yabashimishije. Murabizi ko Fernando n'umuhanzi umuziki we kabisa wigarura imitima y'abantu benshi, nanjye wanjye kabisa hano. No, murabizi
murabizi already. Okay, link ya official video iri hano hasi, mugende mumushyigikire muyereke urukundo. Nawe undi reka mbwira ati wibuke urebe n'izindi content zitandukanye basangiza yaba hano kuri YouTube, urugero reaction video mperutse gukora hamwe na fiance wanjye n'umukunzi wanjye, urugero vlogs mbasangiza, urugero video mperutse gukorana n'undi mu YouTuber tubana hano hari, urugero na zindi content zitandukanye wasanga kuri Instagram cyangwa se TikTok. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, turi kumwe. Bye.